Lep pozdrav vsem poslušalcem današnje Rhythm Operator radijske oddaje na Radio Študent in seveda vsem sledilcem reggae.si internetne strani. Danes sta z nami sosedne Hrvaške, producent dr. Obi in seveda Anja G. Živo, recite mi prvo, kako ste? Ćao, bok ljudi. Pozdrav svima, super smo, ok smo. A vi? Pa evo, živi se, šta ćemo. Mislim, vi ste ipak imali potres i sve, tako da mi smo dobro. Ja sam sad potrgana, ruka mi je, ne znam koliko se vidi u gipsu, pa sam Anja Gips. Anja Gips, evo. Dobro, Još s nami. Anja Gips. Dr. Obi i Anja Gips. Doktor Obi i Anja Gips. Ništa, doktore, reci ti meni koji je lijek za ovo. Daj zapali. Evo ti lijek. Doktore, daj nam lijeka. Da. Doktor Obi, reci mi, ti si glavni tehnik za Sea-Splash Festival, ipak radiš sa Anjo, radiš sa Justice Soundom, Bandwise. Reci mi samo kakav je bio tvoj prvi stik sa Sound System kulturo i kad si se osmislio? A kako je to krenulo? Mislim, to je krenulo u biti, krenulo mi je sa prvim Sea-Splashom kad sam došao tamo kao posjetioc. A prvi Sound System, u biti, za to je kriv Vrki. Otišli smo negdje u Italiju, našli smo se sa ekipom iz Wiki Dub Division i tam su bili nekakvi zvučnici koje ja nikad nisam vidio u životu i gurali smo glave dole, dok su oni svirali unutra i to je bio moj prvi susret i to je bilo fenomenalno. Nakon toga smo odlučili i mi pokrenuti Digitron Sound System. I Anja, ti si sa Robijom upadala u to scenu neke 2017. godine sa Bang Bang izdajom i Ragamuffin. Danas imaš izdaje i sa Dub Kazavom, Pablo Rasterom, da ne naštevam svih. Kako si ti upoznala Robija i kako si ti odlučila za dub i sound system kulturu? Pa meni se, mislim da sam u Medici isto baš vidjela Bandwise i nekako mi se to sve svidjelo, cijela ta priča. I upoznali smo se preko prijateljice, odnosno Robijeve bivše cure Kate, ovim putem ju pozdravljam puno, tako da to je bila nekakva poveznica, našli smo se, počeli skupa raditi njuzu, Robi me u to sve nekako i uveo, jer je on već u tome si bio, imao je svoje projekte. I onda je i mene povukao samim time u cijelu tu priču i zapravo je to Robi ovim putem puno ti paket hvala na tome svemu. Zato što baš je onak bitno neko da te onako usmjeri u pravom smjeru. Da, to se meni desilo isto sa puno drugih ljudi, jedan od njih je i Vrki. Ali se isto desio taj neki moment gdje sam ja zbog nekih svojih isto zdravstvenih i svakakvih drugih stvari izašao iz Digitrona. I u biti taman negdje u nekoj pauzi od godinu dana gdje sam kao bio kao DJ i tak je Anja uletila, u biti ja sam skužio da može pjevati i stvarno lijepo pjeva i hvala njoj. U pravo vrijeme onak, znaš, to je se nekako potrefilo, pogodilo i mislim da nas je i publika stvarno i dobro doživjela, nekako dobro, imamo puno podrške od samih početaka. I baš nam je super, onako uživamo I na kraju imam dosta iskustva sa soundom i radim kao to nad drugim bendovima i u biti dugo godina nisam producirao i u biti kad sam čuo da ona pjeva ja sam počeo producirati tada, meni je to bilo jako friško i to je to, napravili smo Amplify Music kao label, skupa zajedno. Usudili smo se nešto skupa napraviti, znaš onak, ja nisam možda bila u tome ni dugo ni nešto, ali onako usudili smo se skupa početi nešto raditi, meni je puno drago zbog toga. I mislim da bi onak svi trebali kad imaju neku želju, kad žele, ljudi napravite to što želite i radite to sa srcem i ispašće dobro, tako da, eto, meni je to baš drago da uopće imam priliku nešto tako raditi, snimat, nastupat, evo, meni je to ostvarenje svih mojih snova, tako da...
meni isto na kraju krajeva svaki neki novu ideju koju napravimo je neko ostvarenje snova i idemo prema tome. Ploče čovječe, imamo svoje ploče, znaš, onak, ja nikad nisam mislila da će to biti, ja sam mislila, možda ću pjevat u Medici i u Mastersu i to je to, onak. I kakav je feeling, Anja, kad dobiješ ploču u ruke svoju? Pa šta znam, meni to onak je nestvarno mi još uvijek, znaš, onak, u jednu ruku nekako to onak ti patiš kao ajde, okej, dobro, ali u drugu stranu ti onak kao kaj, stvarno, ali je, pa naravno da je ono... Ma ne, to je predivno. Tebi robi. Ja u biti nisam mogao spavat. Stvarno. Kada je izlazio Bama iz album. Znači to mi je bilo ono, u biti meni je to baš bio životni san, jer sam ja radio dosta dugo u Kingston CD vinyl shopu, ne znam, tako sam zapravo najviše i ušao u sam reggae, jer sam prodavao dosta godina, radio sam u jednom od rijetkih dućana koji je prodavao ploče. Onda je meni to bilo, znaš, kažem ti, nisam mogao spavati dan kad je došla ploča. Zamisli, da, i sad imaš ploče. Da, i na kraju i sa potpisom svog imena. Recite mi, sad smo u tej fazi korone i sve, nema koncerta, nema ništa. Kako vi gledate na to celotnu sliku u povezavi sa virusom i kulturom i glazbom, da ne mislim? Pa nekako očigledno je da je cijela industrija jedna, cijela grana u velikom problemu, da onako na nuli, od ugostiteljstva pa do evenata i cijela event industrija. Cijela ta industrija, da, klubovi, svi ljudi koji rade, koji su na bilo koji način povezani, ono, to je užas. Mislim, barem ovdje kod nas u Hrvatskoj situacija nije sređena, ljudima se, umjetnicima, pogotovo puno je freelancera, ne pomaže država na način na koji bi možda trebala. Eto, tu nam se desilo u Hrvatskoj još i ti potresi i tako da možda nekako je i fokus na nekim totalno drugim stvarima, možda bi puno više se i moglo pomoći da nije došlo, eto i ono sve nekako... A i sam taj COVID niko niš ne zna. Da, tako da malo onako sve te mjere su nekako, šta ja znam, koliko imaju smisla kad klubovi ne rade, kafići ne rade, a mi tu kupujemo kave po kioscima, tako da... Ali eto, probavamo naći nekakve nove načine šta možemo sad raditi u ovoj situaciji. Mislim da je to stvarno bitno. Tako da mi fakat streamamo često. Da, vidio sam da imate puno live streamova, imate i na Twitchu Amplify Music Studio Dubcast daju. Tako je, da. Dobro si informirao. Malo već treba. To je dosta friško. Počinjemo, da. To je dosta friško, da. Da, ali to je neka ideja. Nešto moramo raditi sad, izdajemo muzu, radimo novu znači, muziku, ja pišem tekstove, skupa radimo, to je, that's the point, ono, da iz ovog sad momenta koji je, situacije koje je, da izvučimo najbolje što možemo. Da, iz situacije koja je nikakva da napraviš nešto, da. A i vremena se mijenjaju, znaš, ono, isto je jako jedna bitna stvar, nekako moraš biti u toku s vremenom. Ja se ne bi čudio da i kad završi ova korona, da ćeš u biti, ako nemaš podcast ili nešto što je trendi se desilo za to vrijeme, će biti isto kao da nemaš Spotify, znaš, ne. Tako da... Treba se prilagoditi, da. Treba se prilagoditi, ali ko zna koliko će ovo trajati. Meni je nevjerojatno kad neki artist danas nema Facebook ili nešto to, koliko god, pazi, mi smo svi u nekakvoj underground music, a s druge strane se reklamiramo na Facebooku, na Instagramu, ono, sve to opet s jedne strane možda, ne znam, nije to licemjerno, jednostavno živimo u vremenu kakvom živimo i moramo se prilagoditi tome. Tako da svaka čast onom koji može nastupati sve bez Facebooka, bez... Da, vidiš prije korone je bilo dosta artista. Ne znam koliko znaš, ali Aeration Steppers su jedni od zadnjih koji su napravili Instagram. Ne znam koliko pratiš nisam znao to.
možda godinu dana, onak 2 prije korone, da je Ration Steppers napravio i Instagram. Tako da, kažem, sad se vremena mijenjaju Da. i koliko god si jak, na kraju moraš to shvatiti. Ja to gledam kao nekakvi alati, ne? Je, upravo Alati je to, koje... Facebook ne mora biti, mislim, ako ćeš ti lajkat gluposti, iskakat će ti gluposti, Tako, ali moj Facebook je muzika, nešto što me zanima, neke informacije koje me zanimaju, tako da sve u životu možeš abuzat, pa tako i Facebook, stvari kako ga konzumiraš. I previše vode te može ubiti. Da, i ovo te može, sve stvarno, da. Treba sve nekako iskonzumirati u nekakvom balansu. Ne? Da. Robi, reci mi, ti si... To puno. To ne možemo abuzat. True. Strinjam se i ja. Reci mi, Robi, ti radiš, prije smo pričali za C-Splash, radiš s Anjom, Justice, Bumwise, delaš za Pozitivan ritam. Od kje ti sva inspiracija i od kje čerpaš energiju za sve to? Mislim da je to čista ljubav prema muzi. To je, kažem ti, kako sam ti rekao, ovo i za ploču, ne? Radio sam imam sreće što sam radio u Kingston CD Vinyl Shopu, tamo sam i Vedrana upoznao. On je glavno lice iza Pozitivnog ritma danas. Tako da, znaš, to je stvarno neka ljubav. I zaljubio sam se u audio engineering, znaš, ovo što si sada nabrojao, to su projekti u kojima sam kao iz glazbe koju stvarno volim. A eto, mislim, radim kao ton majstor i sa bandom Čuji i sa Edo Majkom i dosta sam u tome cijelom, zašto me to fura. Eto, to je to, nemam ti kaj drugo reći, što me fura. To je život koji sam izgleda možda u podsvijesti htio i sada na kraju mi je tako. Za zadnji projekt leta u 2020. godinu vi ste izdali Timeless EP. Pa sad, za one koje ga nisu još čuli, recite mi malo više o tom EP-u i šta možemo čuti, koga možemo čuti na njemu. Prvo poslušajte ga. Da, dobro, to je sve kako. Svi koji ga niste još slišali, idite, slušajte. Bacite uho, tako je. Ali svejedno, ko sve je gore na EP? Mislim da taj EP baš onako dobro reprezentira ono što Amplify Music je. A to je baš neko zajedništvo i ovo nije prvi put da srađujemo s artistima iz regije. That's the whole point. Tako da uvijek se trudimo naći nekakve kolaboracije. Tako i ovo kolaboracija vokalna kolaboracija sa lokalnim vokalima sa scene, kao što su Anja Gibbs. Kao što je Aklea Neon, Čaka i Damien Prophet. A isto je posebno za reći da je to prvo izdanje Damien Propheta kao vokala, jer je Damien Prophet, ako za neko ko ne zna, on je MC sound sistema Manchis, big up ekipi još jednom, Manchis Sound System i Damjanu. Tako da ima tu posebnosti nekakve i da, i Aklea Neon koja dolazi sa neke druge scene, ulazi lagano tu u dub reggae scenu, tako da bacite uho, definitivno zanimljiva stvar i 6 traka, 4 vokalnih, 2 duba. Za svakog po nešto, kako bi se reklo. Pa reci mi, Robi, jel je sad, jer nema koncerta, nema ništa, imaš neko više vremena jer si ti je lađ, a sa laži, čak sam malo. Reci, razumijem, završi rečenicu. Da se skoncentriraš, jer ti laži se skoncentrirati sad kad nema koncerta i ništa za muziku da produciraš ili... Odmah sam skužio šta ćeš pitati. Hvala.
puno je teže. Pogotovo imam jedan veliki problem, a to je što mi je studio u sobi. Tu sam doma, ne. I koliko god je lijepo svako jutro se probuditi uz to, dosta je teško se i natjerat raditi, ne. Disciplinirati. Mislim, zadao sam si nekakav zadatak i skužio sam da zapravo moram raditi da si zadajem nekakve deadline-ove ili nešto, jer znaš, lako možeš ti zaglibiti u moru ovoga svega, tako da u biti trudim se dogovoriti nešto i onda održati taj dogovor. Ne? I tako završavam i tako idem, a stavljam si sve nekako redoslijed, ja sam skužio da u studiju nema preskakanja. Jer ako krenem s jedne stvari na drugu, treću, četvrtu, neću nikad ne završiti. I onda se primim jednog po jednog. Nisam toliko brz jer kažem, meni je to sve novo. Još mi ni soba nije sređena onako kako bi trebala biti sređena, ni akustika sređena, tako da ima još tu jako puno prostora za napredak, pa ćemo vidjeti, sigurno će mi biti lakše. Ali znaš, kad se vratiš kući sa gaže, onda si sad sretan, wow, evo, ovo je moj svijet. Jer najčešće, dosta smo Anja i ja svirali, ali ja sam dosta sa drugim bendovima koji ne sviraju ovu muziku. I onda si možeš misliti koliko mi je lakše doći onda kući, sad idem raditi nešto svoje, znaš, sad ću ja biti kreator nečega. Ali tu je onda bio problem što nisam imao vremena, što nisam imao vremena za to. Tako da, znaš, uvijek nikad nije savršeno. Eto, to ti je odgovor na kraju na potiče. Da, počelo je ljeto 21. Vi ste već izbacili sa Anjom i Mexican Stepperom nešto ludo. Zove se Juggling. Da. Recite mi šta nas još čeka, koji su novi projekti, cilji, šta imate na horizontu? Koje su ekskluzive? Pa da, sa Mexikanom mi bacujemo sad taj juggling, to će biti super. Isto neke ploče su u planu. Tome se baš veselim. Nas dvoje radimo na stvari za Culture Dub, tako da ćemo imati neko to još izdanje. Ona je snimala, to će biti super. Ona je snimala nešto vokala za neke artiste u zadnje vrijeme. Meni je uletila, kako se zove, u biti mogu čak i najaviti ovom prilikom, zapravo radim na prvoj autorskoj stvari benda One Dread, koji je reggae band iz Zagreba. Tako da to je zanimljivo što dolazi, to sa Mexikanom, ja sam radio nekakav remix sa Pablom Rasterom, to sam u biti završio. I da, i radit ću na jednoj novoj stvari sa Cleom Neon, to ona baš jučer najavila na radiju, pa onda mogu ja sada reći. Tako da ima tu i to što ona rekla, te neke 2 pjesme za Culture Dub. Ima tu sada, znaš, to, nekako smo si rekli da ovu godinu moramo imati barem 8 izdanja na labelu, a isto duplo više ovako sa strane sve zajedno. Tako da ja osobno čisto sumnjam da ćemo ove godine plesat na festivalima kao inače, tako da ne bi bilo loše zapet, pogotovo barem sad do ljeta i napraviti što više možemo, da, tako da zanimljivo. Plesat ćemo, ali nećemo plesati na velikim festivalima, meni se čini više će biti to nekakvi lokalni parti, manji festivali, nešto što je puno jednostavnije organizirati, što možeš organizirati koliko toliko u zadnji tren, a ovih velikih događanja čisto sumnjam da bi već znali, jer u stvari već moraju biti dosta jasne, tako da, ali plesat ćemo ovo ljeto, pa barem na plaži. Da, mislim, ja se ipak nadam da će biti neki parti čim prej. Ja se nadam da će biti Sisters, tako da... Mislim,
ajde, prošli. ti imaš inside info, jer će biti ili neće? Ništa, krenemo dalje. Pješak je onda, znači, valjda da hoće. Da. A ne, ja isto ono, ako bude ikakva šansa da se održi, da će se održati. Onako, Tako. u tom trenutku bude postojala i najmanja šansa da se tamo nešto održi, to će se održati. Isto tako je bilo i prošlo ljeto. Znači, to je jedan od rijetkih festivala koji se uopće u cijeloj Europi. To je zapravo jedna, Europi, ja mislim da je to jedna od rijetkih lokacija na svijetu koja je radila cijelo ljeto. festivala cijelo ljeto. Tako da imamo sreće i Tipa ja objavim, taman smo imali tu taj neki release, sam završio prije ljeta Sky Tagored sa Dublom i puštao sam se na soundu i sad radim storije, kužiš. I dolaze mi poruke od frendova kako čekaj. Je li to sada ili je to bilo? Vjerovali da je to live, da je to No sad. kao, ok, čak imali smo kolegu u našem džiru Iron Dubs, ja mislim nije mogu vjerovati, ja puštam na soundu u 2020, onako, what the fuck, ispod sunca. Tako da ajmo držati fige svi zajedno i svi koji, i stvarno ako se desi festival, onda isto ja ovim putem pozivam svu ekipu iz Slovenije, ako nećete morati u karantenu, da se spustite dole i da vidite novu lokaciju koja je puno ugodnija i lokacija koja ima jako dobro potencijala za jako zabavno. Ako ćete vi praviti festival, onda ja mogu u karantenu bez problema. Nema veze. Znaš šta smo mi još napravili ove godine, odnosno prošle godine, 2020. Počeli smo naš live set. Da. Mislim da je to fakat onak isto Dobro napomenuto, da. super stvari, to smo već od kad smo počeli zapravo ovaj projekt smo nekako, to je uvijek bio cilj, da imamo jednog dana, ćemo imati naš live. I DJ set, ne? Da, tako da imamo obje opcije i napokon se to ostvarilo. Pa eto imamo i live set. I kad će biti sljedeći? Pa ja mislim prvi festival koji se dogovori da će biti. Nešto sada baš smo u nekakvim momentima da se potvrdi ili ne, ali ne bi smio sada baš previše o tome, ali generalno da, naš sljedeći prvi nastup će najvjerojatnije biti na live od sat vremena. Prvi put kad smo radili smo 15 minuta na dodjeli nagrada Ambasador i drugi put su bila 2 live streama kojim putem ovdje možete čekirati ljudi, Education TV i pozdrav još jednom ekipi iz Cerk na Cmak, za njih smo isto snimali, oni su isto imali su radili taj live stream koncert, tako da eto. Ima sve na YouTube-u, pa eto, ko hoće pogledati. Bilo bi nam drago da pročekirate šta radimo. Tako da svi odmah check it out with no doubt. Igramo se brzi odgovor, a? Može? Ajde. Robi, reci mi favorite artista prošle godine. Na Kofi. A znala sam da će to reći. Da, teško da ne. Znala sam da će reći Kofi. Ja sam tek prije 2 dane nešto tako sam čuo to Kofi i Protože, to su sad radili i baš je do jaja, mislim, tu meni je jako. Baš drugačije nešto. Je, ali znaš šta, ček se boji malo, odlazi malo previše mi u hip-hop. Da, dobro, ali to ti je, mislim, znaš, to se prodaje onda. Ne, sve meni jasno, ja razumijem da oni ganjaju američko tržište i to sve, ali evo, baš danas kad sam si mogu baš full pojačat, zadnjih 5-6 stvari je zapravo hip-hop. Dobro, Anja, ready? Ready. Ok, reci mi najbolja pesma prošle godine, tvoja? Moja? Mislim, od artista ili tvoja ili nešto? Pa može evo oba dvije.
Moja mi je najbolja definitivno Sky Toggle Red, pa je pozivam ovim putem da ju poslušate. Slušajte. A koja mi je Šta? Ne, da ljudi slušaju, da? Da, to je sa Doublom i sa Dr. Obijem, a najbolja pjesma koja je izašla prošle godine, koje pitanje. 9 sekundi. Razmišljam uopće šta je izašlo prošle godine. Ili koja je bila, nije treba da je izašla prošle godine, koja je tebi bila najbolja? Koju sam čula Ja. prošle godine. Ajmo recimo... Šta je bila totalno... Mogu ja? Ajde reci, Robi. Stana Romeo. To je dobra, da, Dobra. kćer od Max Romea, je. Da. To je, kako se zove stvar? Born in Sin, to si poslušajte. Ako niste to poslušali, to je zapravo obrada. Njen tata je u 90-ima, mislim, snimio jedan Heavy Steppers, onako modern. Stvar se zove, ne mogu se sad sjetiti kako se zove stvar. I ona je obradila, u biti uzela je i tekst i čak se Max Romeo pojavi jedan sample u sad. Ima odlična stvar, eto, meni to, a mislim, kad sam je sad refreshao malo, kako se zove, da se složiti sa ovim. Da, stvarno ne, tjunčina. da je baš... Tjunčina godine, ako niste stvarno. čuli Xana Romeo, Born in Sin, odmah sada čovječ, ono, stvarno, lyrics je tako dobar, I flow, meni je flow, on spojila je i zna pjevati. Big up, Xana. Pa eto, hvala vama na vremenu što ste si ga uzeli za nas. Nadam se da se vidimo te godine na nekom partiju, live partiju. I želim vama da puno ostvarate još dalje. Jer muzika nas dviga, ne? Da, to je to. Nema druge. I pozdrav svima koji gledaju, pozdrav cijeloj ekipi. Hvala što ste nas zvali. I stay tuned, čekirajte Amplifya, YouTube, Bandcamp, Soundcloud. Dosta stvari se puha tu u studiju, pa eto. Evo. Nećete gladni muziki. Da, i to nam treba da nismo gladni, da. Još jedan put hvala. Hvala tudi vsem poslušalcem oddaje in seveda vsem, ki boste ta intervju gledali na reggae.si. In lep dan vsem še naprej. Reggae.si